jednom je Facebook stao na samo pola sata, pa mnogi ljudi nisu znali šta da rade sa svojim životom. Pa se zapitajmo, šta bi bilo kada bi jednom Facebook stao zauvijek. Nastao bi haos na ulicama. Ljudi bi masovno počeli izlaziti na ulice sa svojim fotografijama i pitali bi druge da li im se sviđa njihova fotografija. Ljudi bi prestali brinuti o sebi, jer šta će im ljepota kada nemaju gdje da objave svoju fotografiju. Smanjuje se broj proslava rođendana, jer ne bi bilo Facebooka da objavljuje kada je i kome rođendan. Smanjuje se broj pljački, jer ljudi ne bi imali gdje da objave da se trenutno nalaze na Havajima i da se osjećaju fantastično i lopovi logično skontaju da oni nisu kod kuće i lagano opljačkaju kuću. Nagli rast Vibera, Whatsappa i sličnih mreža za dopisivanje. Gubi se zvanična veza između ljudi, ljudi jedni druge sve manje poznaju. Ljudi padaju u depresiju jer nemaju sa kime da po čitav dan se dopisuju. Prodaja velikih brendova bi stala, jer ne bi imali gdje da objavljuju svoje nove proizvode. Ljudi bi bili potpuno diskriminirani, jer ne bi bilo objava koje bi oni komentarisali i izražavali svoje mišljenje. I ono što najviše iznenađuje je da bi ljudi počeli razgovarati jedni sa drugima. To bi bilo to u ovom klipu. Ako vam se svidio, bacite subscribe, like i podijelite video na društvenim mrežama. Evo, za ovu stvar je dobar Facebook. I do sljedećeg videa. Pozdrav!